Ngiyalibingelela ngegama elihle elenkosi yethu uKristu Jesu. Siyambonga uThixo ovumileyo ukuba sibe ngabaphilileyo ngosuku lwanamhlanje. Siyamdumisa ngothando lwakhe, umsa wakhe ohleli kuze kube ngunaphakade. Siyakhangela sinanzelele ukuba akukho lutho oluhle esilwenzileyo ukuba sithole lokhu, kodwa siyadumisa ngalokhu asenzele khona. Vumani sikhangele incwadi kaMateyu isahluko sika 13 esincinyane ngo16 lo17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo, kepha kabakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo abakuzwanga. Ke sithathele ithuba sithandaze. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lakho igama. Siyakubonga ekuseni ukuba usiphile lona leli thuba ukuze siphenyisise incwadi yakho engcwele. Kathesi nxa siya kulibala sengazathi ungasihola ekulizwisiseni. Moya oyingcwele owathungamelayo endulo ukuba kubhalwe lawa mazwi avelela esihlalweni sakho somsa, engane ngasikhokhelela okwamanje uma sibala leli lizwi. Egameni elihle lomfelo uJesu siyakhuleka, amen. Ngezinsuku zendoda eyayitshaya kuzwele, lindoda yayingelamusa, ilocuku olukhulu. Lapho eyayifika khona abantu babesesaba ngoba kwakuquphuka uthuli lolaka sengazathi kudlule izilwane lapho okukhona amadube. Ngokunjalo le ndoda ukuzalwa kwayo, umumo wayo mhlawumbe yiwo owenza ukuba athi aziphathe ngendlela aziphatha ngayo. Lindoda ikhula ke yayilesikhonzi, iyinkosi ke. Inkosi le igama layo siyayazi, kuze kwenziwa kumabona kude amabhayiskopo ngayo le ndoda. Igama layo kuthiwa nguChaka. Chaka ke wayelesikhonzi ayelaso. Lesi sikhonzi sasiyiso esasilavila ukudla kwenkosi. Sizwe ukubana ukudla lokhu kungabe kuqondile, kungabe kulungile yini na. Sidle, inkosi ingaqeda. uManyosi wayesiba lethuba lokuba adle okuseleyo, wayesidla ezitika ngezibondlo zenkosi. Ngokunjalo ukuba wayesidla ngendlela enjalo, umkhaba wakhe waqala ukukhula. Waba lomkhaba omkhulu ngoba wayesidla etafuleni lenkosi, esidla inkosi ingakadli, edle inkosi isidlile. Kwenzakala ukuba kufike usuku olwalungalindelwanga, usuku olwalungaziwa, lapho inkosi eyakhothama khona. Abantu bayililela inkosi, bahlaba umkhosi, bakhala kakhulu, bathi maye inkosi uChaka isifile. Kodwa ukukhala kakuzange kume lapho. Bakhumbula indoda eyayisidla etafuleni lenkosi, ogama layo linguManyosi. Bathi maye ngoManyosi. Basebeqala ukuba bathi Sobohla Manyosi. Lokhu babekutsho ngenxa yomkhaba owawusumkhulu kangaka. Besithi pho ke Manyosi, uza kudla ngaphi? Okuseleyo kwenkosi uza kubona ngaphi? Bathwala imkhono yekhanda, bamemeza bathi bona Sobohla Manyosi. Ngithwele ilizwi likaThixo, iBhayibhili eliyingcwele, eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele,
okulona simele sichithe amathuba siliphenyisisa kakahle ukuze sizwisisise injongo enkulu uThixo asibekele yona. Kasilibalisiseni kakahle ngoba kuyilona eliza kusiqondisa ukuba kithina sobohla njani esikamanyosi. Sihloko sethu sendaba namhlanje sithi sona sobohla manyosi, sobohla manyosi. Sizachitha ithuba lethu encwadini kaDanyeli isahluko ngesika-4. Ngizafunda kusukela kuvesi ngelika-4 ngisehla layo ngisiya phansi, yikho lapho esiza kutholisisa indaba yethu yanamhlanje. Danyeli isahluko ngesika-4 ivesi ngelika-4 lithi lona ilizwi likaThixo, mina uNebukadnezari ngangonwabile endlini yami, ngahluma esigodlweni sami, ngabona iphupho elangesabisayo lemicabango phezu kombheda wami, lemibono yekhanda lami kwangethusa kakhulu. Ngakho umlayo wenziwa yimi, kuthiwa kungeniswe phambi kwami bonke abahlakaniphileyo beBhabhiloni ukuze bangazise ingcazelo. Kwase kungena izanuse, kwangena izangoma, kwangena amakhaladiya, kwangena abalumbi. Ngase ngikhuluma iphupho lami phambi kwabo, ngathi ngilikhuluma bangazisa kakho lo yedwa abangazisa ingcazelo yalo. Nkosi busise ukufunda kwelizwi layo. Lizwi likaThixo liyasivezela ukuba inkosi uNebukadnezari yayichelesile endlini yayo, iyonwabile endlini yayo, kungelahlupho, ephumelela esigodlweni sakhe. Wasephupha ke iphupho elamethusayo okukubana ekuseni wavuka waya waletha isilayezelo, waletha isilobo esithi sona, yebo ngapho esigodleni sokulohlupho oludinga abahlakaniphileyo. Ngaleso isikhathi zangena izanuse zaseBhabhilona, zangena izangoma zaseBhabhilona, ngitsho lamakhaladiya aseBhabhilona angena, bangena lalaba abafunda ngokutshiwo izinkanyezi, bangena bonke ukuba bazame ukuyichasisela inkosi iphupho layo ukuba lalisitshoni. Okwalesi isikhathi akufanani lokukaDanyeli ngo-2. Lesi isikhathi yayilikhumbula iphupho, yachasisa ukuba ngibone into enjengaleyi, yilokhu engikubonileyo, ngokunjalo ngifisa ukuba ngithole ingcazelo ngoba leli iphupho lingethusile kakhulu, ngiyadinga ukubana ngiphathiseke. Yabona izanuse zazama ukubana ziphule amathambo, zishaye amathambo ehlula ukuba asebenze. Uyabona kwenzakala ukubana abathwebulayo bazame ukuthwebula ngendlela abathwebula ngayo, kepha kakuzange kusebenze. Uyabona ngaleso isikhathi labo abashaya imilozi bazama ukubana bakwenze, kepha kwehlula ukubana kwenze, kuze kuthi nalabo abacayisisa ngezinkanyezi besenza ukuba bakhangelisise ukuba nxa inkanyezi zimi ngalo uhlobo, kutsho ukuthi ebantwini kuzaba ngalolu hlobo. Ngaleso isikhathi behluleka ukuba bachasise imfihlakalo yephupho lika Nebukadnezari. Uyabona indaba elapha yikuthi kwesinye isikhathi uThixo uyayifihla imfihlakalo yasezulwini ebantwini basemhlabeni ngoba esazi ukubana uma engayipha labo bantu uyiphe ebantwini abangayisiyo. Ngalesi isikhathi iBhayibhili liyasivezela ukuba inkosi uNebukadnezari wayephumelela izinto
izinto zihambela kahle, ikhomba ngophakathi inkosi yayingakhathazeki, ingagqize eqhakala, konke kwakuyihambela kahle inkosi. Ngakho ngaleso isikhathi inkosi yabona ukubana mina ngiyaphumelela, izinto zonke zingihambela kahle, kangidingi omunye umuntu, mhlawumbe lo mcebisi kangimdingi. Inkosi uNkulunkulu yasezulwini yathi mina ngiyinkosi phezu kwakho, yekela ngeke ngikutshengise ukubana impilo yakho izahamba ngayiphi indlela. Yabona izanuse zazingeke zachasisa ngoba la kwakule mfihlakalo yasezulwini. Yabona izangoma zazingeke zachasisa ngoba lapha kwakunemfihlakalo yasezulwini. Yabona abathwebulayo babengeke bathwebula kuthebuleke ngoba lapha kwakunemfihlakalo yasezulwini. Kuyafika isikhathi lapho abangani bakho abangeke banceda khona. Kuyafika isikhathi lapho imfundo yakho engeke yanceda khona. Kuyafika isikhathi lapho imali yakho engaphathisi khona. Kuyafika isikhathi lapho ukuhlakanipha kwakho okungancedi khona. Kuyafika isikhathi lapho abeluleki bephelelwa ngumbono wekweluleka. Ngokunjalo kusona leso isikhathi uNkulunkulu ubekile abantu abazakuza, ubekile abathwele imfihlakalo yasezulwini. Ngalesi sikhathi uma ulalele kanje, angikwazi ukuthi uphupheni, angikwazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho, angikwazi ukuthi kuyini okudlula emicabangweni yakho. Mhlawumbe ukuzwa leli lizwi, mhlawumbe kulalela leli lizwi kungaba lithuba eliqhakathekileyo lokubana uThixo akuvezele imfihlakalo yalokho kuzakwenzakala empilweni yakho, okudinga ukubana ukulungisise masinyane kungakonakali. Ilizwi likaThixo kuverse ngelika 8 lithi lona ekucineni uDanyeli wafika kimi, lo owayethiwa ibizo lakhe likaNkulunkulu ngabonkulunkulu bami wayethiwa nguBelshazari. Yena wayelabo moya babonkulunkulu abangcwele. Ngamtshela, inkosi uNebukadnezari yayilandisa indaba, ngamtshela iphupho lami ngathi, wena Belshazari nduna yezanuse, ngoba ngiyazi ukuthi ulo moya wabonkulunkulu abangcwele, lokuthi kule mfihlakalo enkulu phakathi kwakho. Ngifuna ukubana ngikutshele iphupho lami. Nxa sengikutshele iphupho lami, wena ozangenzela khona yikungichasisela ukuba iphupho lami linjani. Inkosi uNebukadnezari yasiqalisa ukubana imchasisele iphupho. Lithi lona ilizwi likaThixo ngasona leso isikhathi, nanku umbono owafika engqondweni yami ngisembhedeni wami ngisalele. Yilokho engakwenza engakubonayo, ngabona isihlahla phakathi komhlaba siside kakhulu. Isihlahla lesi sakhula saqina, isicholo saso safinyelela ezulwini, sabonakala emhlabeni wonke. uDanyeli ngaleso isikhathi wayelalelisisile. iBhayibheli lithi yona kuverse ngelika 12, amahlamvu aso ayemahle, lezithelo zaso zazizinengi, kukhona kiso ukudla kwabo bonke. Inyamazana zeganga zathola umthunzi ngaphansi kwaso, kanye lenyoni zezulu zahlala engatsheni zaso. Yonke inyamazana, inyama yodliwa kiso. Kuthi ukuthi lapha kwakukuhle, sasilezithelo, amahlamvu emahle, konke kuhamba kahle. Isihlahla lesi sikhula siside. Verse ngelika 13 lithi lona ilizwi likaThixo, ngabona emibonweni yengqondo yami lapho ngilele embhedeni wami ongcwele olindayo, esehla evela ezulwini. Wehla evela ezulwini wamemeza wathi, sigamuleni, lisigamulele phansi isihlahla, liqume ingatsha zaso, lisiphundle amahlamvu, lichithachithe izithelo zaso, inyamazana zibaleke ngaphansi kwazo, lenyoni engatsheni zaso. Yenzani njalo, lisigamule, lisiqumaqume, lenze khona lokhu engitshela khona. Verse ngelika 15 iBhayibheli lithi lona, kodwa lichiye isidindi, ligxumeke, sigxumeke ngempande yaso emhlabeni, sibophe ngebhanti lensimbi lethusi phakathi
phakathi kwamahlungu otshani beganga kathanjiswe yilokho kuza kathanjiswe yena ngamazolo aphezulu ahlale etshanini lezinyamazana akasayi kuba lengqondo yomuntu uza kuba lengqondo yenyamazana iminyaka eyisikhombisa lesi isigwebo lesimemezelo sabangcwele abalindayo isinqumo selizwi lazo uyatshelwa uDanyeli ulalele nxa elalele iBhayibhili liyasitshela ukuba uDanyeli ngasona leso isikhathi wethuka kakhulu washaywa luvalo wathi Nkosi leli phupho liyangethusa nga lenzakala ezitheni zakho ingcazelo yayo nga yenzakala ezitheni zakho inkosi yathi khuluma akulandaba khuluma ichasise ingcazelo yaleli phupho tshono ukubana litshoni ngoba ngikhathazekile kakhulu ngitsho lezanuse zehlulekile abathwebulayo behlulekile wonke umuntu wehlulekile ukubana ngichasisele ukubana iphupho leli litshoni nceda mina ngiphakathi kohlupho ngiyadinga ingcazelo uDanyeli ngaleso isikhathi ngiyambona ezama ukuvula umlomo wakhe indebe zakhe zikhathazekile zigcwele usizi ngoba wayelobudlelwano obuhle lenkosi uNebukadnezari futhi wayenanzelele ukubana inkosi iyasebenza phakathi kwenhliziyo kaNebukadnezari kodwa uNkulunkulu lokho amchasisela khona ngenkosi uNebukadnezari kwabamzima kakhulu wasetshelwa ukubana yabona indaba eyenzakalayo lapha okuza kwenzakala lapha kungakwenzakala ezitheni zakho ngakakwenzakali kuwe ngoba nxa kusenzakala kuwe mina Nkosi ngilokukhathazeka kakhulu ukuba ngilethe leyi ingcazelo yakhe iBhayibhili liyaqhubeka kuvesi lika 20 liyasitshela ukubana isihlahla osibonileyo esakhula saba sikhulu yiso esimele wena ngiyayibona inkosi itshintsha ubuso bayo ihlala kakahle isinyukubala ihelelwa njengendoda isithi manje kuhamba njani njengalokhu sekuthiwa isihlahla lesi yimi kuza kwenzakala kanjani iBhayibhili lithi lona amahlamvu ayemahle isikhathi sonke njengalokhu Nkosi wabona umlindi ngisho ongcwele esehla evela emazulwini owathi gamulani isihlahla lisichithe kodwa lichiye isidindi lezimpande emhlabathini sibothwe ngebhanti langamazolo kakumanziswe ngamazolo lesabelo sakhe sibe sezinyamazaneni nansi ingcazelo njalo nansi isimemezelo sophezulu konke isimemezelo sophezu konke sithi sona enkosini yami yebo siza kubohla Manyosi kathesi uhlezi butifitifi usukhohliwe ngami isisu sakho siza kubohla uza kuxotshwa phakathi kwabantu uyehlala egangeni ukhitshwe ingqondo yomuntu ube lengqondo yenyamazana ulungisiswe uthanjiswe ngamazolo inkosi uNebukadnezari kuyenzakala ukuba emveni kokuchasiselwa leli phupho wakhohlwa wangazihluphi ngalokho kwakwenzakile wayehamba phezu kweBhabhilona ayelakhile ekhangele ubucwazicwazi kanye lezingadi ezazilenga zilungiswe ngendlela ayezilungise ngayo wachaya isifuba sakhe wathi yena kayikusimi yini engenze zonke lezi izinto ngaleso isikhathi ilizwe livela esihlalweni sobukhosi lahle lamtshela ukubana kathesi sokuzakonakala ngasona leso isikhathi engaxotshwanga muntu wasuka esigodlweni waya egangeni wadla utshani okweminyaka eyisikhombisa wafunda ukuzehlisa ngoba wayelokuziqakisa okuphakemeyo kakhulu sabohla esikaManyosi engikuthandayo ngingakagcini
okugqili kokuba Sobohla esikaManyosi yikubana uThixo wathiya isidindi, kazange athi yena kugejwe ngitsho lempande, kodwa akwenzayo uThixo wathi yena ngiyabona ukubana lapha kukhona ithemba kuza kulungisiseka. Kwesinye isikhathi kuyafika lapho uThixo athi yena kufanele ukubana esikaManyosi sibohle ukuze afike ethubeni lapho angizwisisisa khona kuhle. Kuyadingakala ukubana ngimthobe mhlawumbe ngomkhuhlane ukuze enelise ukunanzelela ukuba umelaphi omkhulu unguJehova ohlele esihlalweni sobukhosi. Chiya isidindi engafi kodwa yesale ephila. Yebo, amaphaphu akhe ashaywe yicancer, aye kudokotela. Udokotela athi lami kangisakwazi ukubana ngenzeni. Kaze akhumbule udokotela omkhulu onguJesu Kristu okumele athungamele impilo yakhe. Liyakwazi izihlobo, ngifuna ukubana ngimemezele athi njengongcono kodwa njengomunye la yokumele akhunjuzwe ukubana Sobohla amanyosi yebo selithunyayelwe ivangeli wathi ngelabo mama abayanga labantu abangela lutho isizo kubohla amanyosi. Kathesi uyalizwa ku YouTube, kathesi uyalibukela ku Facebook, uyaleyisa uyalidelela Sobohla Manyosi. Uyadelela umthetho kaThixo uthi kawusizi lutho. Yebo, siza kubohla Manyosi. Wenza ihlazo, awulandaba lokuthi isiphetho siyoba yini. Sobohla Manyosi, inkosikazi wakho seyinto yokuzwela amandla khona uma bavu nje ngenxa yokubana kawunaki lutho. Sobohla Manyosi uthi amazwi kangikhethi, kangilandaba ukubana ngikhuluma ngayiphi indlela. Yebo, siza kubohla Manyosi ngenxa yokuthi ule mali wenza amacala agcine enyamalala kungaziwa, ufakwe ejele kusasa kawusekho. Ngiyamemezela namhlanje ekuseni ukubana Sobohla Manyosi kawunaki ngengcebo kaNkulunkulu, uyayidiliza uyidle uyichabalalise. Uthi kakulandaba ukubana ngaze ngidle kangiboni. Ngithi mina namhlanje ekuseni inkosi izithulele Sobohla Manyosi, izandla zakho zigcwele igazi. Banengi abanyamaleleyo ngenxa yakho. Ngithanda ukumemezela ukubana Sobohla Manyosi ngapha uyahamba uziphatha njengomuntu omsulwa. Sobohla Manyosi, yebo abanengi sebebe yimpango yamazinyo akho ubaqedile ngobuthakathi ngolunye usuku. Sobohla Manyosi, awunaki ukuthi abanye badlula phakathi kwani, awubenza babe yinhlekisa. Ngifisa ukumemezela ukubana siza kubohla Manyosi. Uthwala indaba zabo, nguwe ongani uqhathwe njengonozindaba wabo. Sobohla Manyosi, indlebe zabo ziyalunya ngenxa yokuhletshwa nguwe. Siza kubohla Manyosi. Uhlanganisa ubuzwe lobuthixo, olunye unyawo luseBhabhilona, olunye unyawo luseJerusalema. Uthi wena kangiboni, kalandaba, angideli, angikhathali. Siza kubohla Manyosi. Yebo, amagagasi okuziqakisa kwakho akukhumala insuku ngensuku, kepha Sobohla Manyosi nxa ungekho kulokuthula kodwa ungaba khona, indawo okiyo iyabila ngolaka olukhulu lodlakela lokungahlaliseki. Ngithanda ukumemezela ukubana Sobohla Manyosi ubhukutsha phakathi komkhukhumezo wokuziphakamisa. Ngifisa ukumemezela namhlanje ekuseni ukubana uThixo uthi yena yebo Sobohla Manyosi, udumo lukaThixo soluludumo lwakho. Nxa bengakubukanga uzwa kungani kakuhambi kuhle. Ngifisa ukumemezela
ukubana Sobohla Manyosi njengokutsho kukaThixo ekhuluma ngamagagasi uthi yena uzafika kuze kube lapha kodwa ungedluli lalapha kuzamelana lokuzigqaja kwamagagasi akho kuJobe ngu38 iverse ngendika 11 yikho lapho uThixo atsho khona ngaleyo ndlela Sobohla Manyosi ngiyamemezela ngithi mina zihlobo zami ezithandekayo nxa sesibohla esikaManyosi kuhle sibohle engakaqhaqhi isibhakabhaka onguye oyinkosi yamakhosi kumele sibohle kuthiwe isidindi ukuze enelise ukuhluma ngoba uma uManyosi engayilungisisi lindaba uma uManyosi engayilungisisi lindaba nxa inkosi yalo umhlaba uSathane uDiabholi inyoka endala eshaya ibhuqe ichiye kungelalutho ehlanyela icorona ehlanyela inzondo ehlanyela ubuthakathi ehlanyela yonkana leyo nto nxa isikhothama inkosana yalo umhlaba uSathane ngokwakhe Sobohla Manyosi uma ungayilungisanga kakahle indaba zihlobo uDraco uyakuthukuthela kodwa umsebenzi uyakugoqeka amaqhinga akhe ayakusolobela lengilosi ziza kubobotheka ofakazi bamanga bayakuhlakazeka abalandeli babo bayakudideka ngasona leso isikhathi sizababona belokuyangeka iqiniso liyakuthungululeka abeqiniso bayakusuthiseka akukho loyedwa ozalahleka Sobohla Manyosi osomangase bazaphaphatheka umusa uzakuvuleka impalampala izakuvutheleka amayezi azakugoqeka isibhakabhaka sizakuqoqeka umnyama uzakubaleka umbane uzakubaneka abangcwele bazakuqhaqha amangcwaba azakuqhaqheka yebo ngithi amathuna azakuvuleka uSathane uyakusibathela ukufa kuyakukhubazeka ngempela Sobohla Manyosi uzabe ungapi uzabe uthathe uhlangothi lakho loThixo yini na kumbe uzazithwathika empankeni uthi intaba siwele uthi wena silwane ngidle sizabe sesibohlile esikaManyosi uManyosi udinga ukulungisisa indaba yakhe loThixo okwamanje kadinga ukuyilungisisa kusasa udinga ukubana abulungisise ubudlelwano bakhe noJehova ngasona lesi isikhathi namhlanje kuseni ngithanda ukubana nginxuse othi yena Jehova siza mina njengomntanakho ngifisa ukubana ngilungisise ubudlelwano bami lawe kangifuni ukubana kuze kukhitshwe ngitsho lempande chiya isidindi ukuze ngihlume kahle singabohle okwaphakade kodwa sibohle kwesikhatshana ngenelise ukuvuka ngiphile impilo engcono nxa ukhona unjalo nanti ithuba eliqhakathekileyo khona lapho olalele ukhona mhlawumbe lapho ubukele ukhona yenza isinqumo esiqhakathekileyo sokulandela uJesu Kristu njengenkosi lomsindisi zathatha leli thuba lokubana ngithandaze ngifisa ukuthandazela lo othi Jehova siza mina kangingabi nguManyosi esiza kubohla isisu kodwa ngibe nguye ozakuma eqotho nxa usuzothatha abenzi bentando yakho baba osezulwini siyakubonga ngalokho osenzele khona siyakudumisa ngomusa osinike wona siyakubonga ngokusinqobela osenzele khona siyafunda empilweni kaNebukadnezari indlela aziphatha ngayo wagcina esesidla utshani lezinyamazana ngenxa yokuziqakisa ngenxa yokuthatha izimiso zakho azifake emuva abesefaka ezakhe phambili kasifisi ukuba ingcenye yalabo esikufisayo ukubana siza thina Nkosi siphile ngokwentando yakho yasezulwini sibusise ngomsa wakho sikhokhelele ngothando lwakho kuze kube lusuku lukaJesu siyathandaza amen amen Nkosi ingalibusisa namhlanje kuseni singabohli esikaManyosi kodwa senelise ukuhamba ngokwendlela yasezulwini